Ghana no tie fa wo telephone no na menkyere wade sisi a anase mobile phone no na ofa na wabɔ numbers we ana wo pen so atwereto wo ben wo telephone na wabɔ de aguso twereto ɛyɛ 0201 944 485 0201 944 485 enu ye Vodafone line no twereto di we so ka ho 0554 820 910 0554 820 910 chere ni mienu na fa eto na ebra beso ye bebie ahoma no de atum na ososo de wasua afri de enkoma ye bedi ne nemu no na woso aka anase woso ne nyina ya che na timi aboa madwumade no so aya akono mepacho obi asiase afresisi ani de mesrawo mese si ye tie nkomo no wia wadaroma wa wo frɛ no mesrawo ye tie nkomo no ebo wia ye bon nkomo no si wia memo wakonya ye no wa na edie ntu de nyantobwase na ye de dwumade no wia ye de nkomo no wia na afi wo so ma wakonya na so de wagye nkyere enso ede aba woso betimi attest message ede afa homa we so text message no betimi enso attest de afa we so 0594 841 044 0594 841 044 woso betumi attesto message e dia faso yenya yekuta phone so yetimi ko social medias no all social media handles ni nyina no ye woso okọ Facebook a ahenkan 93.3 FM ahenkan 93.3 FM enti okọ search engine na Facebook one bo search wosoro sa na wabo ahenkan 93.3 FM ebeba na wabo so a okọ follow yen to follow yen anytime bia na ye on ye beba dwumade su bia no obo sama notification won so timi jawadwo nche ne to wonum na oso yade bra ne akenkan enso e de ama YouTube so obetimi so akọ mesrama ni de mukrofo guso mo free test line no number me de to dwan mesramo madaroma mesi ye wia ye bedin komo bi ohun munya ntobwase ye din komo ni wia na afi mo afre why madaroma ene yebeti obi ade enti wodi asisi an ko Facebook honum fa koja fa test message koja Facebook ankana 3.3 FM wo YouTube ankana 3.3 FM ka kire wunua na wunua so nka kire wunua enra obi ni wodi nkomo bi wasisi ade na bama bu ade a wo ye kro hu de wonya biem enti ka kire no se wontie se adwumadie wi na ebesesa na brabo ene onipa ye ne no ebebo nkomo yi na woye ensamtwani se dem di ka ade tu dwa no oye semtwani mapa ya kan semtwrafo akukudam atoto huru anintini awa makoko Ghana mu yanom a yetimi modin amani din enikan ana se mienu wa bra ni din na chese lesson ye no fazege lesson ye no na eya afe apema hankono adioson 1970 ene wo panyini na eno eye tumbo so nda toso aduonu eno odini dwumadie awa kabupuni mantamu eya despite media Peace 104.3 FM and we did Jumadie wo die eye kokroko Peace FM morning show kokroko no ono na odua aye ano na abasubodie de won semtwem de wajibebre mintimi nkan opanyini ni din ede Kwame Sifa kan ono ana enei atsem kwana na wonu bremu odi ayenkan Kwame Yaboa woni na hia empunimpu woni ne babon komo ma yentinsim na yekotie komodidie no na yewia se de mekan na ne amanfo de se manusuku America sei fra no mo fra we fra de text message na amanfo fra line no so amanfo fra mesra mo madaroma mese me yempon yempon kro de omudi komoni wia de wasua na oni ache sisi omonka ahwe ti de na beka bacho mepeke wade na beka wadaroma ti de nya twase na etwen eti yakwa na achimkwana na onu bremu odi ankai Kwame Yaboa ene wone Kwame Sifa kan ena ahia Kwame tu Kwame ampaye bedwa na menimsi ye nwie na bi masu kafra ebeyeje yanko mirin ade adwenpan Kofi Mensa me na me boaboa eye ano ofie anom na metoto nioma na the international no enso so wasom kampuni mantamu na odede aka na atoa so yekọ odi ankan Kwame Yaboa versus Kwame Sifa kan 3.3 FM, the best in the East. Yawo Achim Abuabo.
me maka kyerɛ me ho sɛ daakye mɛyɛ nipa titiw mɛyere me ho abɔbra pa ayɛ bibi sonko abɛyɛ ɔbrempɔn daakye na wɔn nso mo akwada wonyini obeto kan wonama no obisa kwababo enti tie abrempon na montuo ye dwumadi a ye de aba ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kwasi no nwoche odi ahenkan kwa me yebo a ani nipa titiw nipa kase a wo mo ye bibi papa gidi abaye titiw abrempon na enu nti obi ape o mabrabo mu nsamatie no betwetwe komo ebi ti se mpanimfo a o mabeti o man so pen mrahye bedwafo akuafo ensentwefo akase asofo magidi nom abetwetwe nkomo abrempon na montuo ebehye mebunu nkran hye mebunu den se daachi obetimi aye kase abeye abrempon enti hye so eya henkan 93.3 FM so efiada bia nwumra no so kosi no nwotwe odi ahenkan kwame yebo a akwadare so awahunu ne nsa hohoro nti wone mpanifo to nsadedie no wono no wotena dwam abrempon anamontuo yenam sa dwumadie so behye mebunu nkran hye mebunu den se wonyini won no mo bra papa na daachi wobeye nipa kase wobeba abaye abrempon kai eya ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumra no so kosi anwumra no nwotwe we arishimama yamama kwaba de bahenkan 93.3 FM ye dwumadi ya to di se abrempon anamontu se wa wonim dada se se de dwumadi de enu ana obi atie enipa bia nyame adom wo hu mmobɔ na omabɔ mo so na kakakakra omadum pempenso bia ombetimi aye ehwesode ama enchirima omo na yebo piom na ye no mabonkomo se de bia otiefo be ya brantia na baba wa bia otie no obetime sua bibi afisa ni pe ho no so ede abone bra each and every Friday live on ahenkan 93.3 FM ye de nintri ni atwotwo ro bebre abramu emperefo se itrenti ya ye nya acheso a dwumadie de ekoso every Friday 7 p.m. to 8 p.m. and also itira yeye ama yensaka enipa baako a udimu ewo Ghana eba ensentwa dwumama a ye nedido mananwachi kakakakra minim kwa fa so starting ensentwa dwuma eni be benyame fa no eni be benyame de neko na mpanifo se kakum ye gine kwakonum me de se me hia me angasa me boss chairman general Kwame Sefa kan ewo abrempon dwumedi so ewo ahenkan 93.3 chairman ye mo akwaba Kwame ewo medase na pombo ko de nyame adum tete na otete ma bra bo se chincha mra meka so ahenkan se meka jo se beta feta from us ebi agwagu ewo aka say mercy de ampa na abrabom ti sen Kwame ewo nyame adum ye nu ba bia pesi yedru wow enso ba bia free bad ye me gidi se ni ba bia yedru de nyame adum eye pastor how much you feel do be say acho ya che read the morning show started Debbie, in fact, made the youth program that started with GBC. Wow. Now your friend Leaders of Tomorrow. Leaders of Tomorrow. Leaders of Tomorrow. Okay. Now host near friend Eko Budumanuel. They be amekase obi o chair me radio practicals in Tempa Eko. So that time we were 21 years was a day. You know see much. Kwame ya too. Ya too. This time no radio 2 GBC FM 95.7. And then they make us 93.3. That's right. Yeah. 95.7 those days now your production man. Okay. Nti I say then call out near juma or suma yen a chair juma ni suka krakra. But morning show and casa there me starting Radio Gold. You started Radio Gold 1995 test transmission be started properly 96. Until 96 and I'm starting morning show. TFN say 25 years in. Oh, sorry, how much is that? Sorry, how much is that? Yeah, it's a bad day. Now, you can say Kwame Sefa Kanya. Why ni Kwame Sefa Kanya? So, question bisa me Kwame mi hu ni amenka. Mi obi a me fa ne se Nyankopon na hu me mobo ama me nimdie ama me talent ama me ahwanden ama me akwankyere ma se me so ye bo mi din na obi a ti me din wa Ghana. Me papa a o me we free mum. That's right. But no sojeni na o unit be friend Signal Regiment Obama camp. Me maame akosi asafo a ono so no ye radio adwuma. Wow. Nti e bia me kan say ono na mafa no. Me ko school Garrison Primary Obama camp ja barracks boy there. O ha na me ko school kwa man school. Me wi kwa man start radio adwuma ne na mu aye media adwuma kakra kire. We call GIG, call top up kakra. Almost sandwich program CB. The boy me home buying.
Yene mua nyamia dum ye adwuma GBC be adwuma Radio Gold be adwuma Peace FM be mfie miensa ne kakrani na meko Kofi Annan International Peacekeeping Training Center called Masters in Conflict, Peace and Security. Inti medwuma ni mi school ko ne mabrabo me woyere me manum ema 4 be ma baako me 3 me nya be ma baako me nya Lone Ranger baako ma ono so nti me my 5 so no be any me adwuma wa ha Peace FM me ne mo ana ye adwuma wa ha me gidi se kokroko adwumadie me bae no me my adwuma Peace FM since 2000 into 21 iti kakaka bae be start kokroko me bae na no hininto ona na ye a host of kokroko and a jamene ne be susu so mu kakaka nti uja kwa aban mu no and me starting full time since 2001 and I'm a busy in there nyamia dom afi next month maybe 51 wow nti me head dem bi na aka nti me amini kwa me chairman general me amini Kwame Mr. Mibusew isi a Ghana ha bigiri se wodi atre edu babia nyamia dom. How do you feel? Ebi wo so ha dwene Kwambe so den se waye adwumaden na nyankopɔ ato insurance egu so nye obi na ye adwumaden asebe obenya se nyankopɔ beto insurance egu so se yama no enti waye adwumaden na nyankopɔ ato insurance egu so na babia obebo din bia no bia ni mo ebie adan bebre to homa o esan se mpanyifo bi wo ha asebe nkanya de a obetimi akɔ anim nso esan wodin a wagenti no ana boa obi wo ho bia wasem bi untimi nkoka badubo odin a yesi oni enyem omra nti ho na eboa nipa bibri agiwatum na dodo na agiwatum nti no sane ma no boa ukọ baabi a na baabi a yema nipa mfa no yeba mo afa ho baabi a nipa ntra no yeba mo atra ho baabi bia abrempon ana se titru be tra na befa no na ja odin wa adwuma wa ye nti hu se bia so ya abrempon ana so ye obi a titru ni ama sa kwan no ma so ebia wafa ho ana watra ho ana se ne oso ye ne no aye nti ho no de ya baka so ede na eduru ba bia fe kai se usu ye nipa no kre baby wa untimi nko baby wa me pie se ya ene pie bia mall bia na shop bia na baby na if amanfo di wachi ana se bi ba be gina nchen person ni utwa photo eti restrictions so mo privacy ni hobio ebi wo ho nso a obi wo ho nimo okay enso nsem obeka afa ho no a chance onimo esa ne se waji dinti se bi ato baby no one bottle bi o chance papa we bro pa as wanted that ebi o na no one bottle bi say papa we bro pa that's right inti eye adwuma bi a beka say good and bad wom wow esa ne se waji dinti kai say anyi obi ana pewasem and then you be aso na town ni ababon pa na say omo mpewasem ne bedo so omo town na say pin omo mpewasem bible kwase ni panyina do adue yeah ni panyina do adue you know it has its good sides and buy enjoy good sides no okay it is a bad no so buy be fa na sa ya ni wo Peace FM ade wo na ye nyina ye hwe so se rade beboa na wa pejan na itimedi di wana mu aji da nyame ase na Mr. Mubisa say emra wo fefe ba no radio na adwuma na peso ye sa simwe say just so ni ba that's right timi mi school kam kodi soja o all correct sir you before complain o so ya bofra na so nyini a environment on nyini wom no ma influence bi okay nti obe ha doctor ni ba ta person e doctor lawyer ni ba nya obe lawyer teacher ni be bi obe teacher sofo bi be obe sofo soja ni ba so de bodi soja mi shanyi na no na me hu left right soldier for ka etu akese enu ana mehu wow enti na me fe okay no say soldier for mo ceremonies ni ade nso e fe na papa kan oben ne close are fine enti na hu de ekoso ni o se me hu no say if you have no bed dress ya no park soldier ka be fa ni trip send the fa enti enu ana ye fe enti bia ba na we twa ceremony and pa na ode ne so da bono say na e fe enti ene kana kan kana o wi na e kana wow eti ena yihu na me mama Mama Safua
na de bia meka se abani ebuse penyin obi nye bi da bofra de obi aye bi na make kako soja no so at as I started short plays near there I'm a graphic mirror and spectator publishing me da na me di be 17 or 18 and I'm trying my first short story I was spectator and you publish you spectator no more short story column those and what be fit on kwala e bi adwuma we na person be fit me kwala brem eti say na papa so afrim nti em say na soja na person me kwala nyame mama de papa nti na okeka me ba say na wa say as a journalism o petrol pe act that na me play acting near there and na ope nti nka dwene ho so mum na ehwe enti ani okanya na me nheda anya me de papa but ono ma me nkwa na tifie na me kansa no pe bia ye devotional the bia no particular commandment bi honor thy father and mother that thy days on this earth may be long sharp na oledia shada ka chem say we nkwa ni commandment a promise di akire so we do na no wajania nkwa na bewa nti ase we nkwa ni commandment a ye hyebo ka ho o kan we pino aka chem nti no soja ne de nya de o so odwene ho odibu abem aya de o so odwene ho na media adwuma na ase we ni gi ho ne acting TV so a obeba bakaka kan mia ho yero ho na kon school ne sua kakaka bi yi nti somehow and a trim my dream free so kakaka one thing say if you have so start here me there that's right say Jamabe local celebrity na me the area every Saturday be area 4 p.m. leaders of tomorrow na radio so start and GBC FM no kwa na tiapo no kwa na Ghana no be atie na na bia ma be present be 4 minutes bi na okro no na me kone fi obi abojim say I heard your voice on radio me to new radio that's right let me try start here with them when I'm gaga aba mu eti no akaka nyame adom ye be Radio Gold enti me adwuma wo GBC be 2 years ne kakra okay but na enye full employment okay. Na you free guest artist to send in your contract staff him okay enti no aja okona akọ kakra na ya pe kakra bi ama kakra ye be Radio Gold ne start here okay enti me kan say my first full employment 1995 into 96 I be Radio Gold and I'm near Juma Titu I my first appointment letter we started to as net na bibia kakra 2000 and I'm a despite group and I be drew hey uti ahenkan 93.3 FM sɛ me di nkaka kyem no opening kese radio adwuma central adwuma ma wagene din pa na adwuma ene de du baabi a wadui ene de yi wasum na tie abrempana moto ni yi sanse obema afela na ebusa ne sɛ onya no sɛ de na de hu sɛ chairman general onya no bɔkɔ sana chairman back to you from GBC Radio go to Peace FM abepim sɛ de na ye nyina ya bɛhye wase a ye somo kakrakra na ekwan mu te sɛ munya no toten sa edem pro ho kwame wa chairman ya wona boy bosi nyare jojo ejofo sɛ nipa ne bebe fi sɛ enra na usim ana ne wabedu entisa David kwame anama we have friends me the Radio Go cry and fatu ho a my you full time 25 years that's true anya better sir enough David anya better sir nyame adom ene prayer na sam di kan nyakopon to insurance you go so do baby a single room out them we to free fee office or bobra unika bicycle kra ni bi what for trotroda trotro ai na wo for na dey na be kwa adwuma no wa for trotro dey na be kwa se uni fifi bansina yeah bisa ne se menene di fin bi from Okpongolo to Benz to Benz ase ne say senior East Legon baby a friend Okpongolo no yen ti baalishi nti so wo kwa adwuma ebi ahamachi nti be nante free inside ho abi pure Okpongolo nti be 3:30 ahamachi 4 na ugina Okpongolo wow ahamachi amanfo ada nanka na so ba ko studio ko morning show na so ko bi studio no ntem nti trotro na free Madina Denta Eburi aba wesia ko Accra na circle no ewri asim
Now she can so I who did the for taxi. Yeah. Sir 80 over Franco cycle. That time said those days I'm called GBC in there. Over Franco said some friend Akweje interchange. Yes. So that time friend redemption cycle. It's a friend Sankara cycle. Okay. Into be friend if one nante Akwe GBC. But start to do for car na ko cycle. Na akofa pijo kolebu pijo no mo pijo bi kolebu no ehuresi. Na okro no. Na ekwesi o ha na fi one nante akwa adwuma. Na akwa kobi. Na that time nipa ni ska do better car. Na that time you aka o GBC. Oh, GBC send me free ho. Na fi na mako radio go. The GBC starting na o jacket kakra. Radio go na GBC. GBC dey say ya frefre kobo into your front na obem bi na be bo na akwa sign it shit. Ni apeka kramo. Me too so. Me Africa na example. Was it 20,000 cedis that time? And they to Ghana. Now you to Ghana. Now, for a day and I say, Debbie, so your program, you know, say, so that's a long process. So, Sabanjuma to be fill voucher. You fill voucher na ni agada ya boa boni na ano. Ya boa na bi na why a program say ni account be 10 programs ni accounting team na be da be yi ni be obenya 10,000 cedis ana da be cost be 40,000 cedis na no kra no ya chiche musa tubinya kakra and say na 4 Ghana cedis the whole month. Now who born dog I don't know who abem say me sorry ho ma change join trotro me nam form. Na kwa me bebu abam say I didn't know mu abam. One na my imagine say we are na me and two na edwuma na me de Passion. yes, the passion for it actually no so you come school kakanema yinya confidence bi Okay. me teacher back dey be table dey asam ye boa Yeah. you know o manipa nya confidence bi say wo dey yero ho dey be yi ena jana ya team ni kakra radio so nti esa bi na mam timu de kakra ne vim shimin crying say ade menye sometimes am be TV so kakra TV theater nti ase ayen yire ho yen force ebe yi say mu ana me na ma na radio good for baby bi o me hu am family think one year ho aha ko empie nti me former boss the late Bafuboni I mean sha no fa ne kransie oye obi obo ami nti babo sa na nyina friend no babo ne show me nsa say man for me be radio station o latabi okwacho be ba na me ba why not na me na me dey na me nti babo na me ko di na chi ne ko be radio gold nti GBC adwuma na ne movies kakra na no di be hu me enye na te say obi aso slay queen na the movies na bibi so ata masa asana benya movie kura uram kura bra be brepa ade enye na obi aso na o the camera na or the to YouTube ni na e bi ni ho nti etete star ni kuta camera kese na e chi ne ko location e ko chasi what me ko location be 1 week a o mafie no ko na say jo ho na benya bibi kakra di chasi ni kakra no nya bibi kakra tu boto nti no that was a life kakra ko period go be kai at the point really go na me aketua 200,000 and 20 Ghana and yeah 96 95 96 95 6 7 200,000 now you 20 Ghana a month now njina be de chairman obi a woti ahenka 93.3 FM obi owo achimabo aboma so across akwati akade oda catchment area or the tire now awai oya branche wa unim se chairman general wotini din radio senior so wafa enumem as no do this level send pakono e kwan be na ono so mfa so determination spirit be na onyu so bit mama na sini kwame ebo anya me metimi aka ne se obi anyire no nya adwumaden ene edi kan adwuma bia wa fa sie weni so se radio adwuma na you so your bank adwuma so you teacher ni o so dokwaya o se o kakao ni adwuma bia ye bia no mpacho ni edi kan fa ho hwem se adwuma a me pese me yenie okay sa spirit na ye bimnya so me yewe na mkonye me adwuma papa me kwa akoye me ni bebe adwuma papa ne be free beba ene di kan fa spirit fa passion shim na ye na yiro ho se oye no
and yan to say no pay bia me sori akwa adwuma keke but develop on improve yourself say you school bi na be kwa aka ho a say adesua bi na be sua aka ho a say sua na be sua adwuma no ani so e wo bi ho a bitimi aboa wa sua na empaba won say yitimi bu ya ye ho abam empaba na we nyina echi no say usum nyankopon a bonu paiman me de mi sana me di mi bebe schedule okay na mi nim bebe a ahonya duro mi nim adwumaden ni nyame adom eno pe na mi nim inti se wo ye bibi na bia ye o se mre no nso ya empaba kwame another area and say ebia no mu free say omu yen say bi omu tipefo okay obo we no e be 25 26 years openi da dem ne yeah aje car papa bi adem ne yeah broni beka it doesn't happen overnight debi utramo esa utramo na etu omo munya utramo na etu no mini bebi munya no ena mi ntimi mfo no so nia minim ne se edwumaden anyankopon to insurance yugu so mpaba yero ho minim se making a bem so wenya no ho do okan yo kan yeah but 20 years ago no na enti say me pim so kopa o 25 years ago na me pim so ko me to me first car na me di 27 and no kwa do baby ja na me train we na ye tackle na dodge bro tawa train na me tin kwa ne say madam fu na me to no me ho madam fu na me to me kan ne ho na aja ebu ahwi ni kutrem na me na ko jani a show am bottle so ja e won see everyone bottle na ja me na em scan me bada iti bottle me kata fa bottle bia me kata but kaka ne sabe more than one car. That's true. It didn't happen overnight. Nachema, has it happened to you, say, in your journey to become a journalist, you know, udu baby wabamu bui say, feel quite my brain, minya grand coming to us. Debbie, kwame hode me mama bem. Debbie, me de man dream hosa. Tina, we need that so say, unyami be pija untina, wabamu mu okwe. Debbie, me nkase no me need that so say nyankopon be pija me. But me hwe mechi baby me free ba na kwame oho nyo. So jeni ba no. Me papa wu. Me mame apon adwuma. Mame ne o adwuma be. Adwuma GBC. O adwuma ni. No akwa ni business kakra. Na nyese business a pagya gi bikakase bia kakaka. Nyame adom o hwe yen kakaka. Me chiri ba we free musata no school. Na chiri ba so school. Me ni panyi. Inti no me ko kase mi jana ma ide. Wonti bi nsori kakase o jai. Iti o show iti a David for so call him. Obi beka se wo de tete won kran so jani ba utra embarrass o ma me so educated to ya ba adwuma me meti akwatia meti kade meti oda and that's obi ani ho me nya the type of trainer who come se fakan wanya ne bi me so me dey na survival David na wo ba bia won training ben wanya school ben wako e de na da wani so oba ya ma wo emfa wo hu compare obi a okay fa hu compare wo hu wo ba wi ase no mpapa de bia na o kasem bi life is not a race any competition David na kwame ba me no competition David me no ne we oda David injane na me hu wi ase na say bia nyankopon apagya adu ba bia me fi say me no be pre de me no pre me no say ye wo he apart from say ye wo ye me no da ye ni bibia ye kwame fu mi no that's right ene ye adwuma ye but me no pre hwe inti emfa wo nkotutu obi because poem bi o here in 1932 or 34 me refi your friend Desiderata the line bi wo they say there will always be lesser and better people than you. There will always be lesser and better people than you. Yes. It is so. It is so unfortunate. If we are saying about it, if you are me a better sin, no correct. If you also a better sin, it is found to be. If you are watching, say, "Odi, I can't come here." But hey, and you, we should say, "Ye, Odi." Minyanayo. I say, "Yes, should be a onam form." Na all quadruma. Nobody bicycle be channel. I say, "Minya kwe bicycle pa and come pe."
bicycle school do be no bi ni moto be twa no asa me nya moto yanka me dru ntemu na ka be twa moto no asa da be na msumenya kai onipa na no nam fom no oba no ofo obi ebubu ani atio ono so ton ebia ne koko ana ne kosi bia no pa ohwe ni pas nkamenan wo ho nkamenanti yo esu bia na ne di nti fa onko tutu obi se ohu obi na se nyankopon ahira na ma ne nya ofene nchi unkuran se oso bayiro ho okay but enkotano enfa onko tutu no because unnim ba bi ofa yodru ho de bia me ka se e bia wo ka se kwa me sefa ka we de tete me nkan we tete me odan tete me akwatia de bia me ka se you know my glory not my story and then when who me say chairman general but e bia ba bia me fa bedru ye no unnim and e bia wo me pese obefa ho me share nipa bebre ye bo ame but e bi wo ho so me share nipa bebre ya omamu ame e obi di kra uni bi so guy happened to you before kwame pa what could fear you kwame pa oh chia me say I've come from 2 trousers and 3 shirts with 1 shoulder now on tade na trousers me trouser me nu me shirt me and sunny shoe baako one paba into recycling it's me bought brand trousers na to Thursday no I wash it asen ho na blue black no wa he se Friday hu yan so be ko ba bia na wa show jeans that they be no shorts na na Mary house na shoe no wa hatem kaka na chalo tennis sandals now they have half now June chia now jo guy now they cause away bus and then me tell him go cry me share that sorry we are sitting Inti uguzo wuti ahenkan 93.3 FM the biggest fish when it comes to media there the whole Ghana ya the Amanda da ono anso edidi na namonchi chairman general Kwame Sefakan ene numre uti wo ahenkan FM makacho se program uti anu atwepen na de aton na ochocho nyoma to ende addition de yetimi sua no bebia ebia unkwehia Kwame Sefakan bebia kopim se nyame befro inti na we hia no ahenkan FM no na nso asua bibi e de afini nchen ana ono adi kanka ne so sorry ya ene ye friend chairman general Kwame Sefakan wa sorry ahomachi sa 26 solid years o sorry na nzapa ya wosi mabre e kwa wa nkobi e mfe no mobra nti koso ati ahenkan 93.3 FM on Abrempon Anamontu senkamra o2 na namo no wa anyire ne ho a enka dwumede ya to di se Abrempon Anamontu ke ye mpa ne chew mesre no na ye mana bobo ano se ne be kasa amemra nche ne mabawa eba no asua bibi e de afini nche chairman bi ba peace FM up to date ye na me di media chikakaka no mi hu pani bi o Ghana ha onye no interview e drone action bi na de from the president to the last president Kwame oka SMBC as tripen now so ye notes nation me jidi se men kase ma bien abrusu bia okay mi suan mi tie binum mi hwe binum mi ame kan ade mi ame bom ho ban kakra ke suan kenkan wo mane ade usua omo di wani mana muntu a bebia bi omo to sini no na wahuri afa ho na usu de esua ade bebia omo yire omo ho no no esua na so aja odi asho kotodwem na wo ko wanim eye ade a meka ne se nyankopon hira kan wo mu se misua ade wo mu se meyere me ho ba me gidi se nyankopon so hira so amen enti edru bebe na fe me ye interviews ni ade a ase obia se o interviews no abon homode mu pi nsema obisa na mu odu nti kakaka na me di benya mpanyifo bi a yesi abofra no nimne sa hohuri a oni mpanyifo na didie nti na efe mpanyifo bi wa so from so person ni omokasa esa na nidi obuo a de be ma om na omankasa so hu se ewom se bi a usakuration nso nyame adom wadwe mu do nsema obisa na hu hia nti efofro bi a no aba fro bi a no aba men ka say juju and tricks nyame adom ne adwumaden a ne ahobrase okay ye de ye adwuma no
and it's me and mpanyinfo bebree and yomudi nkomo former President Rawlings, former President Mills, former President Mahama, former President Kufuor, current President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. You say President Bia of Fourth Republic with my interview that. That's right. Mpanyinfo bebree, ministers, businessmen, asofo mpanyinfo bebree me kastasa me kenkan me kan reader. Na me abi studio and I did the then candidate Nana Addo Dankwa Akufo-Addo interview. Yeah. And okesi woni mpise kwa me boa me na me mfura akonwa. Okay. Now that I'm not feeling it. Me na mo ba me bisa mo say nipa ba ko peti me ka chen say boa me na me mfura akonwa. Kwame ebi wo ho a uye nipa into trimbe yode. That's right. Se obi a sebe o man panyin nya mafe no no. Debi. Obetimi am papa, obetimi awo me. Na obbo ne bra. Na me so abrantie we hu se mabbo me bra du ba bia me wo bredi beka se influence. That's true. Na otimi ka kire me se boa me. Na me mfra konwa na. Ne edi kan no eye mark bia sign bia ode ma ode nidie ni bu e ma se wo mi so ya brantie wo mi se bia usha semi but bia wadru no wuntini kwa kire ama se me panyimu no mo me de me ho batawa e betimi aboa me ma menya ade a me de asime no so se me me de hwa me ho kwa me a good feeling but eno so ma wutrim nkoye ode yemrantie a yesisu na nse yem se yenye ska akra ana yenye nimde kakra ana yenya kwan se ye nimpanyufo bi betra ana se ebedin kitan kakra pe na ye se ewiase ne no ani ntinke bia wo obi a sebe wo de unimi nipa minimum no sebe minim nipa titu a fine but no nya de odi tu ho ede nante wo yesa pe ahomaso bebo abrabo wan ya na fure fiu ho na kai so se sabe won sheda nye nipa titru bia nyankopon adom arakwa nyamnya adom esa se kwa me nipa myum ko school de bia me ka se me classroom nyem na ma bi ho me na me average student ba na ye cheme me classroom say nipa 25 a first 5 men ka ho wow David men ka ho hey, that make class 82 for pa first 5. In fact, me pray answer me to do first 10. First 10 you just say me 8, 9, 10. Okay. You know, it's because I was an average student. Inti me share that you be a make say be a me cool student defense, me defense da. Manje price da. Me count be who cool school and you pass. I'm going to price way. Me say am for a bench me or class ho. Am for a bench me or class ho. I didn't think I would cost one year price that. So Uba Bonten as a professional journalist. You see a price a boost. Because time I'm in school. Say and the Ubia Neko. Yina Yeshian Mass, Ubia English, Ubi. Iti Menya my horn in war. Okay. And I'm a weakness war. Intimacy same. Banyamia do me hunya me pesemian. Me cool school Yeremi on year Jumadeno. No, if you mean I'm crazy. There's a modern boy. Oh, no, I mean you. You know, I can't say I'm a mama from Paba. Because I would always say it, I was not the best student in my class. Debbie, you can't 1, 2, 3, 4, 5. I didn't count. But in Ghana, where we need best journalists of the whole nation. Because me who adwuma mpese me ye. My yere me ho. My Tommy Boasi, me sua, my year adwumaden. Nyankopon akira so. Intimi na mini Chairman General come here boy. Chairman, we starting from GBC Radio Good up to Peace FM. What the first name we start here na to 2 years number of where I have joined him ho. See our media landscape na saying Kwame me gidi say assistant e wo kwan bebre so social media so aba be ka ho. Okay. I have a very strong part na se yadianka ye besua social media on ye betimi dia ya menyamyadom 2011 me koye course with US on social media certificate na bo wachi na that time no kra na Ghana hanipa bibiri social media mo nte ase okay so ye nimnia amount for the social media ye de bo o man anke be hu se social media betimi dia no ma bibiri ye nim se ne ankofo bi di business
enye sika sika wo mu a yɛn de agya nipa de yɛ adwuma pa de yɛ business pa kakra bi ne aka ne amanyɔsɛm ne atennie ne nsɛmhunu ne saa nnema na we social media free one about traditional media radio, television, newspapers near there. Say media landscape na sasa bebre. As a pentem ama yatimenka. When beka sensationalism na doso. Ye pentem agidin. In the process na ama standards ayen eja ye tete yen. Ewo journalism, ewo broadcasting, ewo media dwuma. Asa nipa bebre bo mani aguso. Inti se wo ko insist se eno na wose ye pena so we too know we old school me endwen yon. But mesre se central for edwuma ye me yen se ebia ho ofe o unim kasa o ano ode eno enti no wanya edwuma nti akɔtran ne saa yensua de kakranka ho se po de se kwa me tama e start fufuro but so we also na ko Google na we story I rather Jacopo. What two phones suit me that story to me. So young journalist about any excuse at all. So mission the only excuse. It's as a year no. Kwame person internet no. So koswa. So I will be a friend Africa Online. Into NFL dial up. Into go back or dial it. Into the computer no. But the never I be connected so when internet. As my mean is only what 25 years ago. I be connected so when internet. You know to train. I don't train about it. Uzanga when your story. Oh, your story. Yeah, call ebi anopa me bedroom ebi o phone so cry out me hear your stories. We could BBC, Uba Peace FM online. We call other media portals. We call her story ben then call Upe research on BB. Quickly ubenya. And say me say younger journalists, everything on media there easily at the drop of a hat, snap of your finger. On sabeka. The average one is that. If you know about Ben and call my bookshop, I call you a book. I can say book that phone so. Intino, ne money baby, the phone, ne computer, ne iPad, ne laptop, ne tablet here no. You have been quite the same kakra we you juma no. Yen kan so say yentiti boy entity sese kwame ene me hu branch ne baba mu di mpanyufo atama yatimi mo ho pa yamfa sa entity wo ayinka wan fi na ko ka sa asem wan fi me ma mi fi ana baba fi ana se mass fi ana me se fi yetiti yen se panyimu de oye dia panyimu no correct o kasa bedwemu a o se wusu ne kasa utipen kwa na oni di agro kra na limit wo ba say go ka samana be hu sabe esuko no ma bi o mo bere bi ada no achi panyimu bi no di na tem esa na manyo semunti ana se esa ne se onim se ba bi otu no bi en hu no social media yamma ye social media juma traditional media juma yamma ye kasa honte yɛmfa obuoni die ne eni die ma omo mutie yen omo hwɛ yen omo ayɛ kasa form ho ɛnyɛ sa yɛnkyiri ma no omo besua de pa chema wosi 2011 ukoye social media on course America ebetimi esise ebetimi na hihye bi agu akwam na sebe ene ye boni amafo di social media ye say atenie atrotwa sebe mayo muroro mu hu sele queen e fine kwesi no ebetimi hihye bi agu a de enye ni ebetimi yie film na nka papa na yabo ho ban hihye ne odi kogu bebe pe wan hwe sebe ka say freedom of expression asema ba o ka obi kasa bo ahye ne yam ne ebetimi ana na say bia a chopeyara say na akola ni din se money esa pa ne chew there be say no our social media so untimi control no e radio so dia o editor o programs director o wa colleagues so meet me aka say chase masa baby ade fa na nye say printer and a television checks and balances wo but social media free for all unbridled editor bi ani ho
even social media come more checks kakaka, but one here, by the time I know video also, or the two Facebook, Twitter, Instagram, all the I can't be one some I can't try to know so. Over there. Chairman, you share number 4 Edward Juma, Mechance and Judgman in Nana. You were Dachi Papabi, said the moon who say, Moira Mohamed do baby, Nama Bamu, Nama Yana Yanko Pima, Domodimo do baby no. In Chima, ye Bansono, or Chesed and Yomakwa, future 90. Come here, Dim, but if you beat me, a dinner money a ding. Dim, me who baby, say Nippany baby or what, and the soccer radio so. And now say Ninima TV so. Addition idea say Juma we no bibre nye ene 1 2 self development me say me kan no so no pe kwan bi so nyantete ono ha be pe kwan bi so nyantete no nipa ni bi nye eye ne say me kasa radio sinti me amene oga obi be kan have arrived but when him say 10 years on anim 15 years on anim 20 years on him. I didn't know yen then. A bit in a dance here, Dachi. Iti say, oh, yen in and now yen in no. Mestre say, yen pequa misua ya, ibinyan titie, ewe a jumenum, ewa brabum, and nunina can never ma Dachi no, isipi. But say, I say, it's so, Kwame boy abomi din guy. Yes sir. Na me Kwame odi Kwame chairman general na utia ikunu nanam. Ka say ya kanfu du afro no. Ne kanfu achacha. Kanfu achacha. Ubo for me ka say na sebi ejimi ye kan wa o say na obepra. Na wo so obepra. Ya juju akokun. But ye gina yitrim say na enjoy near edeba no. But yen kai say dachi bi wo. Sa dachi no. Or honor na one here a big difference between say odi an kan Kwame Eba ka say abrempana mutuo me pese me no be din komo anaso go hu no we try ho abrempon bebre a be sin ko me ni mo bebre ye start here no mo ana ye hu mo so mo ye titru o radio adwumem Tomiana Forcing Charlie Sam Parkwesi Brew Lucy Banini Kofi Ajololo Bibri Mame Dokunu nyina besenko Mame Dokunu po de ono no TV more but me make radio po me fia Konedu Akwesi Donko Edward Fache empanyifo titru abesin James Amate Godwin Avenogbo omunya abesinko inti enna ebedu me bi no kwa me sefa kan obesin akọ sure na so ntimi ye adwuma forever Chairman General for Master Merebeson Mike Egan and your friend the Emperor or no could BBC in the 60s Ukraine. Sabi and no did 80 something. Into Tias Ukraine, nobody be trouble. A baby DHD. A bino mudiachi, Umunsia, dear papa no, yen the Emboneno, so Munsia no mun from my brabum. No more fan union, this will be an Chairman General, no me we name yet. Now a polish on no abeni no so they are calling because the baby Kwame one day me know radio jume be jai ye you me obi say say odi busa Kwame Sifa kan say ni secret ye den because chairman me join Peace FM me who any single year award scheme say ya nkwankwa na eye say ya ban na eye say GJ na eye yenti Kwame Sifa kan ni kukroko what is your secret Ejumade ni nyame adom. Enu pe na minim. Unni adrobia. Maybe a paracetamol could be. No, coming me change. Ejumade ni nyame adom. Me kadi nyame aye say me nim bibia bio. It is hard work and the grace of God. Amen. Me nim bibia bio. Somewhere drubi a paracetamol ya ne alagbin ne ye nyina no mi bia eno na msimo mi ni hwibio be nim hwibio apart from that me nim hwibio chama then your hobby then when you hu awe kan na me botanist ade wajai me ja kwa me kotodwe nkokrabo na ba nyina nyaba me botanist be 15-16 years and who boche me boche anya tennis e boji award but just social tennis e the tintin yampo media na me ye hu ade
But for the last 3 to 4 years, the major. Is your way then? Nanti kitty. Yes, even go share golf, but golf many share can many ha. Who the more second? The many share can many. Yes, it means yes. I'm say, we had TV so cry. I'm say Bobo commandant the trace. Tennis the union mini. Pepa. In Tibia, me say, some could do many one with Rubia. Sanko bought tennis nekakra. It's in tennis but say me to me more. And that was my main hobby. But we outdoor sports for me kind of you be packing kind. Me packing kind pa. Me kind BBA should be. Me my storybooks ukra me kind. Okay. I didn't know what kind BBA be. What kind for that? As I me kind be me you. Me kind newspapers, me kind storybooks, me kind documentaries. Just say Bibi abekan bi minister say make we ka say bia me kan kwa but just sanity koto ade na chichiro graphic ma eyi am he say na we dey na kin kan ma me me fefe ma he ndani paper na jiwe bia na bibi o ma obenya nyanse we nya na dey to bolem but me kan bibi bi na eboa wo kwa me be won ba bia obenya po bi afri me can be BIB. Me to sports magazine. Sports you mentioned any papa. So be kind. I can come no attitude where you see. With me come be bon say nurses or more manual. Yeah. And also more journal. Maybe I'll call Ministry of Health. Coco may say Ministry of Health journal be into to know be na can come we share SRN, a senior state registered nurse and a senior registered nurse. Intina when we share be me and say no jato na come. Program now hosting tina ma pesa can na say by nature. By nature you so na mama feel don't make us on kan dey. Nti no na ye dey nyini. Me mama up to now almost 8 years still kan dey. Mama safo. Hwe. O kan the Bible kan living word can ba kon bia wonya magazine bi no kan. Nti me kan dey. I can FM. Edu ba bia ba na me kan be 3 different 4 books. Ebu ami wie da. Ebu amaka kodu be half. Na me dey atro me nya from akai kin mu me kan be party kan pa. Me fi akro me kan no program o pise for say kin kan me. And then me kin kan pa. Say so e wo me phone so kra dey boa. Ya na pa. Nti wo timi baby timi ko ebi a BBC, ko BBC lifestyle. BBC food. Timi ko eduane bu ha eduane bu county din da no ebi edition na kan so we free. Be he no na so eduane we free Mexico in the 1600s or me say and found ko baby about all kind be. Okay, come here. We come here go Kumasi father dey go Kumasi LOFM. Now dey call restaurant be am say frog legs. I got frog legs too. Me gani free ho. What you madam dey apotro na here. And in Akinkan I was a Chinese for delicacy. Eduane o me no akori bisa na ja. Me parking camper. Chama Abrempon moto ahenkan 93.3 FM. Yetrim pone say ma nyame apagya mo abedum pempenso yi. Enchirima betie mo. Omusua bibi e de afrim ho. E na onam Ghana. Oh, o man nkoye me hopeless. Mpanfo mi adwuma, enya adwuma nye e de ahekra ensie yie, de omu ye de sa emrante na mabawa no. Enkranhye semben ni betima ka kire wo. Na omuso metima gina pintin. Na nyame apagya mo do ba bia se nyame do mu do. Kwa me mintimi nka se me na metimi akire mo kwan so mo fa so bo mo bra. But ewum se ewiase ne kɔ nanim no. Nipa no dɔɔso no na abrabo no so ye den. Wow. Esane se ebi anakane no nipa 10 and then ye adwuma. Satana population e be 5 million. Population could do 20 million, 30 million, 40 million. Nipa enye adwuma no be dɔɔso. Inti ebia na yanyen hihye as online se yebie nyuma aboa insano adwuma no ehade aboa titru but ye school no kono se obia ye school me ko school wan ko university en se wabon na correct inti me se man ko university straight no ne hu se wo nim ade wabon unim nyansa wa unu ya na ma ko university omno munim ade omno me titru
into or a doctor or a lawyer or an accountant also quite journalist as an ejuma ben no journalists we are an ejuma ben kwa we ejuma but a insano ejuma ya nyanshi shey internet fee na sa school no so now can you guys go a cameraman we me na dem say we wadwe ejuma utinifie but also ejuma onim so onim ye no insano ejuma opeso wo ye no nti san crunch na o sen ke hye mrantie ni mabu dadaada no ya nye efe na ya starting nti no o ka so kwa kutu no fo a obefi se he we de wanya ho na ba betumefo but me de niam mienu na de bia meka school ko ani adwumaden because any obia na bitimi akọ school debi na ayo obia wa want to be school but ne sanu adwuma bitimi esua nti se odi ane se obi kọ school ayero ho na kọ ni yie odi ane se obi sua adwuma ayero ho na sua ni yie at the end of it all no nyame to insurance go so be yi amen sana mi hu no minim se ayedin especially mam nanteni maba bebre but unfortunately sana aba no but untimi nso nka se nti no wapa aba dia na chese wan hwa yen kaili san comment wapa aba o cha na akonu medro bi kwa kuku no se enkoyi but memi empa aba because opa aba pe na chese unya ni so bia o ba bia bio wa me wiase kranka ye wa me wiase nka ye nti se edwuma na ya yero school na kwa yero na nya digidie se enyi se yada wow enyi se yada as they say no condition is permanent nti the only thing that changes is change nti se in society ba brabo mu na ka se o chance sign for beba nti empa ba free se baby a ugina no eno anu na nyi meaning say o ka easy so be kan but heading so be diso cause me so hu me sa no me so mo onyema bia nkoyi a me pese koyi ma me ampa nti obia want to struggle out there call but don't give up. Don't. I mean, you just can't. Who give you up? Nipa bibiri wo ebi omo hwe. See American abubu ani na otoni kokon. Yeah. Akwa be nanti twa no say minya na ya nanti. Me de nanti. Akwa na nanti ko no bi di bicycle bi twa say minya bicycle yo. Bicycle ni ko motor bi twa da be na minya motor. Motor ni ko do traffic light na obi di V8 I say da be na me V8. V8 bi o kwa bridge onyanka no so tin private plane. Nti obia won a hustler on name. Nti am ka say enfound to obi on. And do not compare yourself to others because there will be lesser and better persons than you. If you have sanity. Me kaiti for say ene yesua die tie nsem papa efa chairman general Kwame Sifa kan ho. Chairman me mum die me know how to say it. Me are more than proud. Say me so maba Peace FM. Abeya dwuma o Peace FM. Na mabedi de wa na mo achi. Sense usevo say huge motivation for us. Nsumi amini nso. Adentina wunye yimu bebe nyame pagya de yenya okay. Adentina we are too simple sad. Na iti kwa menka menye den. Oh that's what me chon kaka. Na aye dey. No be on say we bobia. Na chama aye dey. O friend chama gina phone so bejo so. Text message o be reply. Adentina un terabia o me un say efia na aye dey boss kina. Na aye dey. Ni un say pani wo. Oh chia. Kwa me Metese wo moja na the same, feelings are the same. Nyamia dumbi keke. Oh. And they be a me be wiase jao. Okay. And me start adwuma jao. And na magidin. Nyamia dumbi keke. Inti adenti na me feel say enu nti no me better sin obi. Wow. Kwame come on no. Come to me. Come on to me. Wenikum. Menikum so me da. Unyare mi dware yedi ahoma sika dware ze mojamba beba oni twa so moja beba nti seye nyame adom bi ne menya baabi agina eno no nkire se ewo se me fi se me ye nipa chen o menya nipa nchen o nyame adom bi
ɛnna wepagya me aduru baabi but menyɛ nipa nkyɛn nti mehu na mekyia kwa me ɛbɔ ɛte sɛ no na mekyɛma gyina so ate Debbie ntiade na sɛ nipa nyina so nte saa o ɔmo de kwa yi kyerɛ me nipa baako fitita ma ofi aboabo beduru nkran nipa baako no nso etitiri paa da owuye no ɔde ne fie kɔɛ ebi si da so what's the big deal aboabo scan ye fe na nedro ya na ekosie no nkosie no 6 by 6 year okɔ nti sie ya start hu nipa ne sɛ at the end of the day nipa nhye dance hwe saa yebeja ahomaso ne do you know who I am ne filmi so call ne mamendwe me na wuni me na we tipen me na menye skasin wona me ofeso ya started this animal kitten wako mochiri da mpachwan nipa no gu ha enyi belo hwinim nipa na yepe ye na de da ho no obi wo ha o de V8 ana ede no beto mochiri obi de Benz obi de trotro obi de taxi obi de kwade bi yeso no na ede no beto ho omi na mo wu no mo da ho tienu asembe na ese ka kire nipa nsehwe nti se nyankopon pagya oduru baabi na se scan wenya ana edin ana ahonya bi ana se waye utitru bi a susu fesisi nipa esan se oyo hene na ye chairman general na ye at the end of the day yenyina na kure ewom se nipa de edidi bi achi intino yes we titru a yebehu right ena yede enkwan yede chama je kwa me enkwan yede na o tabesa no okay chama finally amafo se musa se oni dankwaku ebo a mo ye rehearsal sansama ba radio so no pa na odida so nim no kure no mi baby odi sani nsem ka kum na ejini kwa me say ebi bisa me ka jom se he sometimes sani amo asem pim wo fi sa pepe na me so pim wo studio me ni rehearse me ni baby okonya asem ni free ye sometimes kwa asem bi America no ya asem na fa ho me ntiase sa kwa no free no nya no chebe sa na de bia ne kwaku ye bo anam o say be odwane ne ba because no kwaku ye oye brilliant very sharp kwaku ye talented ono so ne die no say some kwayi ne late ni to link it ono so ne die odi ba wi abo show no papa hweda ne ngwa fa betie obi wa home passports obi wa sports kontiase nso try tie kwaku ye bo a answer o tie no se kwa obi a wadum ne phone na o sie free ni kam kwa adwumam ana efi kwa no kwa kodware iti saa de na kwaku eye no boa me papa because me ankasa no ma mani gi anopa you know it lightens the mood and because me am I enjoy it me sure say me listeners so say omde okay iti eboa we nyina no na also we better sen say obi ade kaka obi ane ne die o eye teamwork no obi ade ne die abeme wo say woni team captain e wo say bia wo na wo hye goals dodo e wo say bia no agidin but one fan dey na be bataw dey no ho a obekwa bedu center half no abre ho meti efe pian kra nko but this answer dey be pian wo ntu kwa na efe wo so confidence we chi ye ti we obi to each his own obi ane no betimi aye me ja okwan wa henka 93.3 FM so me push you kakra me de me person ka obe radio ade akọ wa wiye na me tete se daje obe politics enokre minim ebia say minim unim say Kwame in life never say never sa ebia me radio kopim dabe 60 years 70 years 80 years minim ebia me branch akwa politics yenyendro na ibedu na be ni nyina wonya minsam sa yebe anti yebedum ni be yehu Kwame Faka behind the microphone Kwame nyame adumedi 51 o sharp my year you made 26 years or so menya nko fi sin fi ahio asema na beto ka kire nyame ho ebi a meye kakra ka ho wow but yenhwe ni nyina wonya minsam adwuma na me ye ne mepe me ne gi ho eno a na menim ya maye fo mfie bebre ni but ye kwa nim ye hwe na nyame be se o ma me akwenya se we ya na mento aso a beto aso so bie kwan foforo ba bi so a
you better hear also. Efutu a maame mama safo ade ma a wogina Bible quotation so said diweja no nene na wonkwa awalo asase so womra na wo papa afrim a wo yi city man no a wo shift free senka peso kosuja na wo de ba so peso ube radio adwuma no obetima kan ne se eyefutu papa na wotie no o kwa me eyefutu papa eyefutu papa maka che na ono ankasa krada maka na bedwam so da se samre ne bia na me ne nya adwene ena me di kan se panyin na obi nye bi da akola de obi aye bi samre ne bia na me ne nya adwene but looking back and then me hwemechi a kan say bebe nyankopon di me abedru ni Ebenezer amen me ma me efutu no de ma efutu pa me tie no na ma bedru ne enti no me de me han che efutu papa amen chairman ahenkan 93.3 FM minim se Bernard Ajino nenso wabie wapo e de aman me odi ahenkan kwa me bo ade I will forever remain very grateful to you e ba Peace FM hey wa fam so nu akuma kwande ase nyina so telebe na wo twa ekoto na head there na wo tete ni nyina eboa na I celebrate you in my heart because any penya na nyame bi page o madu ba bia sebe omom didi ne na asenso odi ani di no bu ebe mom I can fam tell be quite me for all the way from Achima Boabo anyway I can say me ba ho eso ba you go am for bizam say na odi da bia chema you fa no Boabo da I can 93.3 FM that's right one of these days me ba me pem repan me ba say eja me ba inspection tour more fire because we near TK Urban inspection tour na TK ku we di me kan yes I want to me pay one of these fine weekends bi na Saturday anopa bi that's right ma be pie hona meko ekra oh live na the program ni meko ba be test studio ka be program kra o se bitimi ba mate tu ka bibia kire oda ba yen achim enclave na ye wabu akwa ye okutuku ene wo bosome ene sia kra wo achimansa ba oni akuma akwadwo ponkroma aba to peso so area ho nyina yen kan fam duru asembe na aka kire oh me mo de me de say at least enne make us yen kan 93.3 FM sebe nyeso obi edia miami nua odi an kan kwa me yebo modern bo daso ena wo so odi ayewe na wono wo no obrempon bia na wo ye no na wo ya obrempon kese pa se ahimfo chini ebi di bia wo so obrempon bia na wo ye no obi be hwe abrabon ne aka se na nye kwa me yebo ne nenenam he ya mfa ne nya hwi na wo so no obi ehwe das se na wo hu mi se me obrempon no sa na obi so hwe nipa na ohwe no so bi so hwe no inti kakra inti so emede ma ho ho ase wetimi abon ho mode abobra mi so mitimi kasa so na obi otie bia no yeda na ase so de ne fidie na to ha na ya bompa ese program be hye titru mabunu nkran that's right se eyedwuma bi na wusu ayero ho school bi na akwa ayero ho ewiase no meme ya o se enra oba na ne wadu yempo a sabi mu fi se ya brempo kra ye so kwa adwuma enye yen se yedru ba bia nti yero ho na nyankopon to nhire se ogu so abi ye amen nti odi osu mo ni adwuma waya de me ka omra oba fi ha na me ka ba bia ofri ni ba bia adu ya amen enyame adom ne wo modembo nti no obi o ho nyankopon adom ne so sabi omo number ti nyame adom ne wo modembo nti osu mo das ne adwuma waye ne baby we pagya ho aba bedru yes and then you sure say wa ukofa a picture bi be 15 years ago na he na say Allahu akbar it's be that say pa Etiofo aha and ebrebe me kwan e wa henkan 93.3 FM each and every Friday 7 p.m. to 8 p.m. show ni din e de abrempon anamontu botai ni say empenfo mama mo kwan no mabobra edu baabi no na ya bopion no mo na ya che o mabrabo mu nsem kakra enye ni nyina akra kakra bi betima to kotodwem kakra betima to trim na so ode abobra penfo kato se obi nim obrempon ahyase kwame se fa kan chairman general eye ne maami afutu enene hwebe bia edina babedu ntie bi ono so na futuo ba ku mienu miensen bia na brabo mu nsem a won so wati se wudi so na wutu ho na ma anhwa na nyaminti won so ba be obrempon na enchirima aba na ya ba be celebrate wo social media wo main media adwuma bia wo ye no fa ensio eni metimi ayo
ɛne nyamesuo ne mpaeɛ fata akyire nyame nti ɛbɛsi yie chairman nyankopɔn nhyira medase minia medase thank you me maka kyerɛ me ho sɛ daakye mɛyɛ nipa titiriw mɛyere me ho abɔbra pa ayɛ bibi sonko abɛyɛ ɔbrempɔn daakye na wo nso mo akwada wonyini obeto kan wonama no obisa kwababo enti tie abrempon na montuo ye dwumadi a ye de aba ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kosi no nwotwe odi ahenkan kwa me yebo a ani nipa titiw nipa kase a wo mo ye bibi papa gidi abaye titiw abrempon na enu nti obi ape o mabrabo mu nsamatie no betwetwe komo ebi ti se mpanimfu a o mabeti o man so pen mrahye bedwafo akuafo ensentwefo akese asofo magidi nom abetwetwe nkomo abrempon na montuo ebehye mebunu nkran hye mebunu den se daachi obetimi aye kese abeye abrempon enti hye so eya henkan 93.3 FM so efiada bia nwumre no so kosi no nwotwe odi ahenkan kwa me yebo a akwadare so wahunu ne nsa hohoro nti wone mpanifo to nsa didie no wono no wotena dwam abrempon anamontuo ye nam sa dwumaje so behye mebunu nkran hye mebunu den se wonyiri won no mo bra papa na daachi wobeye nipa kese wobeba abaye abrempon kai eya ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kosi anwumre no nwotwe tie ahenkan 93.3 FM the best in the east. If you work so hard in it, you can be what you wanna be. If you say in your room, and your body more. If you work so hard in it, you can be what you wanna be. If you say in your room, and your body more. Now me who say in your room, and your body more. Me who say in your room, and your body more. Enti yere wona bo oho emoden Nyakopon beboa wo danchi akwa mabia no so baba ye obrempon bebre na yetie bebre na yesua migidi yesa yesua ne bebre ade afro panyini ho se meka kire o meka je se adwumadie wei adabe mixe no na che so wahwere no bebre Orua kwa misifa kan ana enei the killer abobonua atimkwana na onumbremu odi ankan kwa me yeboa na tiase aja okopia na mo so ne na abon komo na waka braboni mu ensam ede akire ni bebre na mgidi ese wasua bebre na opanyina ka akire ye ni eti se wan kan kire onua bia mo na ntese adwumade we bia na waha ne papa sebi mpadu asaka meka so tirimodin sa so abo onua na tirimodin nim so onua bi sa be ne wo kire no atwentwe ahye na kuma mu ohudi onye abrabo na ne se wapem onua bia se wan mo modin anche na mo so mo na ntie adwumade we ya mepa acha wo pira no wo kan wo mo bo no fam no ho bomoden na chesefia da bia nso watimi so aka kire no no so atimi tie adwumade ma nko a wontie sa na obi kan asa so ya ye pesemi komi enya ebra so se wo so ye ma wakonya na wo so de wosu wasua wo so de ba na chese woni atiefo ye nyina ye nche ne kanga kra ma mfiri ase amfa course na wanhwa ne abeboro me ere mbacha wadaroma majo udini baby akasa free. Hello. Hello, Panikasi and Bacho, Udin Baby Akasa free. Bacho, Edo Mikasafi, Aquatian. Udin shop what? Ame, Udi, Yamishiran Bibri. Ame, we are boss of the Master Pen, and Kaya. That's a man for the Friday Diano. Nyamishra also amen tiao amen yada se hello ibachoni baby akasa fi wadaroma me bacho rana ni yetie o Orua kwa misifa kan
and then Colada Airban. I'm going to send you. No more that when you are going to no more or more fine. Now, I'm going to name what you call the Dia for 10 years by the Bata. That be no one here at the map behind a client. So, yeah, that's it. Hello, me bachadi maybe akasa free wadaroma. Hello. Dabi. Osu betumi enso aba my mfa ofrefo we. Hello, bachadi maybe akasa free. Asame na asum ka se asane. Hello. Me bachadi akasa yetie o. Nankopon Islam pa na some film station man say Islam mo na me ya is akwan mpenifu bebre nya bi wa chemme mu ha de bia me kan ebinya sports minister bet akwan abodin e wo mko am fie bet ya hen kan jumedie we ade a o de matime mu fo ma yesua de esi mu papa no kwasem Nankopon Islam amen ono ya abempon interview yi ono so that nye ono so abempon interview ni bi amen ya da general imagine da na say ababonde wako ange wako da bia bi wo bia na me dem free man so study nya wowu na wasai so imagine no so man 2 cities obi ka say ya sa tam na sika de na so wo ebubu he na sika hia so onya botra atomo kan say ka kola free back or more than one we say ababo no inye wi sesi a dabi when you gidi o di medi a wi deda na se na ko nso no na nso ya amen mo foforo so emrabi hello dabi atiatomo oso betumi enso abaso ebi de wasua na anwumre hello mbacho di ni baby akasa free wadaroma hello mbacho di ni baby akasa free Ajayo better kwabenya hill. Mami ana waya adwuma ni nyina, mahu adwuma ni nyina. Ana waya sa gizigi adwuma ni kwame asante adwuma ni bia ye. Ya hu ni nyina. Wabo adwuma pa na me pese me kan se ma ye ntie ni keke. Ne nsemo kan no ye nyusu ne beboa o kan ba ko. O si enbu nwa bomfia. Dabida. There will be lesser and better people. It means that obi obi and no don't give up on so kuwenim and say prayer and my forget and prayer determination and hard work and do kuwenim yakopon Islam mutima hin kan mabo adwuma oje aka kwame yabu akwisi why are they papa so question be saying na to asu ebe boyen so yakopon kamo ho na mamu nyansa amen anya so kase nyame shira papa hello majority ba bia kase free hello dabi osu betimi enso abaso ebi na dia osu wasua na osu de aba 02019444 485 osu betimi abaso my for friend di hello mbacho ni ba bia kase free hello ya from Kalawan ora kwabra yan kwai oh yeda odi an kan ya me shalo pa amen menyin ni pa wa yeso abofo hoya odi an kan anche ene sika Jesus wa bama o chairman tawina wo ate ali wa ye de wo diriye ready about you wo bi da Eda na se pa wa ma yo se wo mo de se yo bi ka bi we ni ma e wo se me kwasem ye be boy wo mo de na yo so de ase ni nkran se yo be no so aba mfa so ma san ye hwehwe eda na se mo yeso yeda wase bebre san ye hwehwe ye botaye ne ani suade hunu nyina no enti won se wakasa wi a de odi twa to no wase ye suade ne ani suade hunu nyina ne se yeni ye di achi a ye bai yesu ebetumi ahua wonom anamone yeso dache ya be ya brempon na yesu ya be tse wonom hello mbacho di bia gasa free hello mpacho mi free atimu dance mi di anti praman yo mame praman yankoi
nyame kan say na mama fo yintie ya mama asem oh enso kwa me tie ni mama asem di tutu anamon no kwasem Ebenezer nyame na bedu mama no na so ka sam kire na wutia the first of all it can have the crack as do it alone no kwasem na so branch na wutu funo no achia no ko na achiro it is tie mama ne papa ma so e be bra se na kwa me tie Awurade asha road da nkan nyina nyam e we execute dem amen amen mama nyame sha bebre hello ba jedu bia kasa free dabi wantimi anyina so kafra betimi asaba biem ai e babom sa kafra hello ba jedu bia kasa free hello dabi try na bre ma man so ayehye papa hello ba jedu bia kasa free wadaroma angwani angwa mama kwa kenye na dia me wo mu si wo ti wadaroma on sa ne nso asa ene mama kwa mate me do ba ya nwa mu mate yankwai ya udu ya yo kama general then 1995 really good me kire tema ogbon yeji no wo se o tem 6 years tema 6 years but me hearing from Radio Good a GBC there me got na me tie na namboa na Radio Good there tam oni ya friend say fifi bouncing starting na me tio ma now na we ku dia me follow no je na me do na betino o deserve amen say akofo na betio oni pa o wi atina say o kan okre na onye mano pate ne de wo kan na ko do ku si baby no kwasem o ti em ya se oni so me ka se na o ti a me ya friend na ka se sa tu wonti me follow from 1995 Radio Good that one no me program na friend na hinfie any program bi na e bot na keteke ni na me tie sa program ni na already good Amen. Hello, udin baby akasa free kafra, ojina so ache. Udin baby akasa free yanko. Abotre dia yampa yanko yi. Adempa. Aja. Zada uchama se. Pasa odista program ke sei abreye. No kwasem. Ni hwe Facebook live pa na tase. Ma amanya official papa wo. Sani ya hwehwe. Yan tima ye ba so yesu timi fa na se yesu eni dia che bobra ya se ben kun before. Na kwa. Ka che ponya so bia nche program we papa. Na program dia ene sire gen kwampo baby bia. No kwasem. So bia che. Amen. I'm sure Facebook na no for baby kase obi comment on to nya ya dia ya de pa anu dia kan dia ba e patemwa e telephone say yinti na so ya famu e blapa amen hello dini baby agasa free jo wadaro ma yankoi okay yami shamu do pa mo ngame mo mai siya dia pa na ka ba siya kana de ya sabe no pia ni dia sunyana to in the past sabe como apo mo ko ni akonyo di mo ya kwala ya siya sabe sabe no pia no ko ko oba ya ko ya menya ko wo automatically do on so yanti ko na mudia tandi kenya ya life ya mamo ba that like among can be what of the problem abu to you abu why open na ya bank no you know you media and because that program we yamu community ni jongo pa de dia yamen amen
Yes, yeah, that's mo frɛ test line no wadaroma eno test message enti o frɛ wo so a mentumi mpk enti ne de caller line to dwa no eno 0554820910 na wa frɛ eno mum di amaye ne. Hello mbacho di baby agasa free. Mbacho Salome ada Pentecost. Sister Salome ki ya kwa jaw na apoma Mbacho nyame ado na monse. Jana da roma yankoi. Oh, inyume de dawa de nase. Kambe de omode enema pan sempano omde abre. De radan sawama ya kuma pan yetime de sie. Nemo msene sense yetin mom yenye sie fokake. Mom yen fan into na mom yenye ni yefu. Ni kwasem. Na brena mo bebre na ye. Kafra Salome Kafra. Mama Kenkai was Facebook any other messages ni bina yamfa dwumadi no ensi yesi de adwene de achi a yebehwe asu frau. Hello Bajodi ma bia gasa free. Hello Bajodi ma bia gasa free. Excellent you would start from the class. Saudi Arabia se pa ne pa o de pa ye man dem na dia ba ko dia ba chare yumba dia mitimu odi ni hian competition pa wako watepo kwa na tumeti pa ndio wanga bwabo ndio ya bitieni wo osunu mkoto tia mkoto tia ndio tubona roza yati yati sema dina dina kasa oni di banse le jodi di ko ki septem ake aye jo ho ba ko ko isra mo yes yada say hello din baby agasa free the same question ka say ke afin yankoi and the me menya kwanti o jai se mo bo me mu kakra nkana matata wadaroma we di anu be yedin anti de obeye nie ko Facebook okwa na ye live wo ho dwumadi no live Facebook obo ayin 93.3 FM ebeba ana okọ YouTube nso ayin 93.3 FM na wa hwe wadaroma mesro ye ne safa ma me why na ye kase ye bo ache ko woni bebre na chama general ne yabo ebe yedin why wadaroma yes yeah that say Dabi. Mama you can some of test message you know na yemfa NC mpacho de obey. Hello. Okay. Frefo me ni ba ko bi ba ye de besi wadaroma. Na wo Facebook no enya agro test message mkasa making kind ya. Ade be chiachi na ye nkenkan enwe ye. Hello mpacho di ma bi akasa free. Sana asante kasa osane. Opanyi kasi ya yankoi. Wase dawdia nka afa sama dinu ya sama ka bibili ne kwasem ye ba kwa mfesim se odia nka bisa no so de tele pa de tuna sama dinu ya jima so nyina sana no de on fo ho sa o se da bi e nka bu meduma na omode ye no nchete ono asa na te we ekoma obi bia we na ma bibili yentimi o muntimi ni o pension ska na o mawu no so we ya juma mu pani ani ne kwanya oba faso ni o mu odi na tira ye no o be ni pa ko wa po juma no ko firi nya no odi ni yem no o sugu ni yem no ko ye pani na o ye ni me ya pani we di mo ya di sa oba fia no ma mi twa na oba fia no ma papa yi oba no ma enye tipe no so obeba ne ani nyina ye di agora fekeke apuzo jojo no ni wo feno kusie pete pension so ni bi no ba le sa obeye djuma na be di pension pay emo na mafuye ko nye djuma mpani a na ye de ye ho na me na ye boss na ye se ya kana kan biem enti adisua de pa ye da ma ni bia nkan ono so fa nye adisua de ni
Yes, yeah, that's it. Yes, Ramo, I need you of reference into me and Fabium, Madaroma, into me and Fabium. My first text message back me and be and so now, Yemfa NC. Now, Facebook, no, some of course, comment in the main kind, say, a be one of my and fancy man, I say, come on, you didn't want, and yet, as making kind, a year and come Foxter, Eddie Free, a year at Chim I rebe, was say, as a Chim being a moon was COD. Kachre eye chama general MISM na ho brase ene ni sie honhom akukuduro ntoboase a wowo ede manipa bia enti no mabunu ni nyina gina tumu na ye nyina ye besua ade ne adina na mo achi na yeso daachen yeso abaye empanyini pa na wode ebaye Adwa Roberta de message no ye Adwa Roberta na we enso so ode ebaye aye apia Samuel ese damase bebre ene afutu anei mo ede amaye ne yeso mu twatwa a yeso ye behwese ye betimi de tutu anamon Steven Danso Boaten enso HSA oh Kwame ene Kwame mabo modern matuyafo papa wei na wose mabunu bia wo Ghana hanom ye frase ne sua ne yetie abakose no na betumi aboa ye ne ama ye so yetimi adiye na mom enye kokun maame kokun papa kokun yere kokun unua kokun babia asem no emfa hwe emfa mreyen J Steven enso the text message no enso ede bai ne nyina na abasobode a wode ebo eye chama general se woni ye ne abo enkomo wono so ewo eye kutu ase ewo Asante Mantemu Asante Achim North ana wono enso ede ebaye Bobby Jones enso ede ne text message baye ni nyina no eya abasobode Anita Abdalai wono so boye na abaso Nana Okai Bequin enso so ese ampa wei eye panyinipa wei ana wose nchirima no yesua bibi efie ne honom ana wono so ede baye wei nso so eye Papa Kwesi Emmanuel ana ochemusa yewura Kwame matisa okase beduru ba bi kura no bejai radio wahu na wakwa ya manyosem kakra emfa woni amanyokura obedi akiri yane ebedi wachi esanse wo ye wo bia wo anisuade no wo botaye kasiya pa de mo mai konko Ghana wose mabunu hwe esua wo otin kwabna enso ede baye Alex aye ankoma na enso ede baye James Ampofo ono so de eye adwumaden ayebo eho aseda na ono so de ebra yene David Quantin enso say enanyumre wasua no mabebre awo chidi yese beboa na brabo ama ono so ababe ya brempon daachi ono enso de baye Osean Richard enso so de baye wose ampa dwumadie wedie Jumadi sonku edi twam wei eye jumadi abeboa yen papa enti waka che Ghana fo nyina se obia no enhwe se jumadi wei oma no empa ne kon enwo Nana Kwame Kuma Isaac enso de ne de ebaye edoso tinam gajo se ya sha se na de abantam se de be ya ebetimi akenkan ede ama wo matimi akan wo de a na wo de ache ye wo da sene enti da sene so obetimi ahwe live da sene ye di nipa foforo enso na ye ba se de munim dada no fia da bia kan na hye ne nso ese eyanwume no nso eboy ken kase ebo no twagu wie ya no na eno so etoa so na etitiru ne nintini ene ne won bonkom won ma brabo no wabre watini suo ana ene twede amponyakopon eche onsufre ana wabepa woni ase ne suo enti woni ye nche yawa wo komu tibia wo wura mu no oni ye nche na yeso ye de bi ato ye kufotokuo mu tie duru baabi na se yeso eye den ye de asi bom na asi makom a ne yaka se nipa asomasi won so ka makon mu bi na enso wampa aba wonum suo na agya ehyehye ne kakra na ohuhu nanum na ne waduru baabi a waduru yi mo amofra ne yapon a ne sadwuma di na nya aba na wiye enti da se ne na waboaboa no na so watie bi na woso do test message ne enso ede abadwumadi edin ede abrempon anamuntu na eye odi ankan Kwame Yeboa the general killer abubonua achimkwana na onum bremu odi anka Kwame Yeboa no na dwumadi no wote edie ni tiri eso na mesoso maprapra se kakra ewo ha ede amano wone Kwame Sifakan chama general ana wona ebo enkomo medin ede adwen pan ne Kofi Mensa adwen papa na papa eni wanim kanda sane siayen ewa brempone mutuo so ne ensamfa eye edition no emfa emra o mesore DJ Fish aya krado wode nyom agije motata yada mase bebre
Dr. Isaac Sika ye enye dro modimo Emmanuel Kusisike enye dro modimo If you work so hard in it you can be what you wanna be if you say enye dro enye modimo If you work so hard in it you can be what you wanna be if you say enye dro enye modimo Your home.